Hello Ghana for you mobi akwaba edoba inside GH. Yes, Sabusia Sista Akos and right now no say Agradaa through meza spa edemano na Nyansa ketwa. Yes, nina efa audios bia bambontia chese Agradaa chirima audios no Sista Akos empeso beka audios no no kre na chese ono eka ho bi na chese omo plotting yo bi against ono Agradaa no na opeso oyi ne ho film enya de obetwenta Ebusia ama chese siri we sabe Sista Akos atem no ebusia enya asem ketwa na asem ni na ene se Agradaa cheche ni nsemu a o kire se Nyankopon ayi na free animguasie mu because nkrofo bi ehye that na se plot ye against you no Agradaa ma ye chi ni tumu. Yes, ama audios abetom bonten so a confirm bibia chese right now ne de nani agye ne ho ye pa obi a nani agye wo Ghana ha pa Agradaa ye nipa ba kwa oka ho ye pa chese the amount for the tone so se sika gari na ona o ye nsem bebre chese nam so me ye chi ni na no abusua right now ne de audio no aba betwitwa agye na chese nani agye ne ho ye pa na de tene se Ghana need Ghana for GNG for ena chese omone mami gegemo anya issue a chese sa audio si astarte ba bonten na audio no munsem no kire se Archbishop of Riata ena Ghana need Ghana for no eno mokabo mu ma chese abusua ene Sista Akos eso ka ho bi eno mokabo mu ena chese omo plot against Agradaa ma chese police for ekofa no emra Agradaa ba bonten ebeka se owo 3 billion old currency and then obeka na 300 Ghana cedis 300,000 Ghana cedis kafra ema chese wo de be kire Ghana phone na ekobo sa advert no kra woni TV so ema chese o de kire Ghana phone na se obi ambra all night or baba be ni Friday enwumre na oba moba chese scan obe cheche na chese obi aso enya sa scan bi abusua chese Ghana phone bibre na ekoye nti se ehono ana chese Ghana need Ghana for any Archbishop of Riata omakabo ma omope police phone bi etuatua sika edema omoma BNI phone na ekeka ho bia chese mutimi ede plot against Agradaa no enam so ma ye police for ebefa no ede ne call ye Saturday anopa abusua ni na ene se Agradaa cheche ni nsemu audios na ba bonte no chese etwitwa agye no but tama audio ni bae no na oni Ghana need Ghana for no na chese omedi ka be pa na chowo ni o ma bebrebe hu bi nti na akoye sa se wontimi enye den attack Ghana need Ghana for no ma sambre no crampo no na chese Sista Akos edi kan akwa ma no Agradaa no based on ntokwa bia na da no Agradaa ene anti mercy ene ni kununtem ena chese hono so no na akoye sa se nyoma na Ghana ni Ghana for achopo no mbepae ene ntokwa na Sista Akos ekwa aboa no na achechire ne nsa gu nachi nti na akoye se ontimi nya den entombo mo na so ntwambo mo abusua na asem no de akwakoye ne se wo se otwe revel su bempa be because one ma megegemu anana ekon at that time nti revel su bempa pa na chese Agradaa pese oka Ghana need Ghana phone na won se one ma megegemu ekon ana one Ghana need Ghana phone ne Sista Akos mu ye free nti no obenye opese odi obi atem dia na o se wo de kofa ma megegemu eso ma megegemu se omonka ho na tina se onka ho ma chese Agradaa chema enya do na ombetimi ayi omho afrim nti reven osu bempa so ye den eka ho bi abusua eno ana Agradaa started say o kwan o social media so chese o kekem say o mo kosoro ba form reven osu bempa eka ho bi ma Ghana need Ghana for ya krasa ba bonten ebe cheche nsemu kire say reven osu bempa enka ho bi eno ena chise social media no so ama so aye butubutu ama nkrado muni na aba beso so kire me say reven osu bempa eka ho bi oni Kingsley Pepa ema na ho ayi so aba bonten a ono so ene omo ko say omo ntai common enemy fight no na omo nka no kore say reven osu bempa enka ho bi na apia biblical so audios bi aba bonten na abusua audios no emunsem ana chese Agradaa cheche ni nsemu a audio no kama koye say reven osu bempa enkra ne ka ho bi ena sa apia biblical obeka mbre bi chese na okwa akopeni sisimu ayi na chese
omu twa ne video ebro no etete ne singlet ma moje ni na efiri no mbae no o se chese de akokọ okoso social media ne audios bi baba bonte no chire ma na kama koye se Reverend Owusu Bempa attached to that nyoma na esi anase nem kola no anase na sofo nketewa no omumu bi eka ho chese abusua Agradaa chima wo se Reverend Owusu Bempa ye twena so ewo hom na Sista Akos nsema na o ka ne kire se Agradaa tia ye chi no enye omo plot no omo plot ye no ene ma ye chi Agradaa na some cases bi ti ene ma ye chi Agradaa eno ana ye Agradaa hia waba abonten abakika na adwen edi ache Sista Akos abedi na temye pa Agradaa chima okoye no charge omo de bo ni na Sista Akos eti social media kire se enye omo plot ye nti ena chese chi Agradaa na Agradaa chima charge do wa chere charge kro okoye omo de bo no se oyisika gari ewo na asori dem enti video na chese Sista Akos chese video no nti Agradaa babetina TV so ana obetina social media chere 3 billion no enti na chese police for bechena no kra bia enim sa police for no ankasa o police for no ambone sa charge ne se 3 billion no ana chese obe show no TV so ana social media enti ana chese omoche no edi ni tum enti ho ana chese Sista Akos ne didi atemni na chese Agradaa edi ni na no efri eba ensema Agradaa ekan ye de source ni na no ebusia enyasem keto o chirima Reverend Owusu Bempa oka apia ensem no ho bia o so no so no ye ma ntese na so hie pa na wan fa chiri ankwa kwetue sika bia amfa nkoma apia ase ebia o de jojo na koma na asem no anko court Reverend Owusu Bempa eka ho bia wose ye twena so abusia nsem ne ekọ ne akwakoti Agradaa edidi atemne ne nsem a eja obeto edebo Sista Akos but answer na no eni dim di kan emia subscribe button ne emia bell na ewo nchen like video so na feature wadwen so comment section home na bibia enja kama nsem a yekoso social media na na mabone tofa kakra bi de amount no yes abusia yenko na yenti Agradaa nsem no audios na flow sana audios ne flow sana eja heavyweight champion Evangelist Mama Pat Abozege Empire lovers of today's TV Euradia vindicating a dodo Euradia yebiama ye dodo Euradia saye ni monyam dodo Euradia uhuru ye hufi dodo Euradia saye atade fita dodo I'm apart for life. I don't even know what to say. Hey, Euradia sami ye de dodo. Kase Yansusuo Lina, my sister, Lina, my daughter, sister. The Akos one me say, me said I suo. I say I am dreaming. It makes me like I'm dreaming. What is wow? What am I seeing? What is going on? Just say I don't believe it. Because I say it is reality, or am I dreaming, or it's a story that someone is telling me, or it's a reality. Sister, champagne they will see you too. Hey! Nyamia yebio. Nyamia yebio. Nyamia yebi. Na sa ni mo nyama abai. Eni no kre abeda hoi. Abusuafo. Di obaya na dwen se onka no kre nyami be chia neka. She. Di obaya na dwen se onka no kre. Nyami be bisa no ho asamo papa. Na enkrofukuo pie se ye GNG fo. She. Audio ni niema pie no. Any Ghana need Ghana fo anim guase a omo je no. Oni pe bi obaya na dwen se obe defend wom or obe protect wom no. Say ni pan na nimu be guase. No kreba mon ka no kre. Ni paya de na nya mon ka no kre. Ni paya de nya enso amumo nachi. No kreba mun pa mun ka. Na mumu bia mo na platform ma Ghana need Ghana fo. Emo mu di Jimmy ye twitwa antro buabu ni pa no. Hwe na numu asama be da bon say maame no
yentimi nya na hwe yo yentimi nya na hwe na emum no ye punish no Awurade be punish mu nsumu bi Awurade be punish mu bi o GNG for modi bone o na monim agu ase ne moda pa dadi ene wona omo tena ase akosu aka fefe akosu ya oba tena ase ne waye wanim se akura oba besia wanim ti se kura na wo dia betena o platform so aya brody Ghana need Ghana ebeja tese ewo social media so abeji ntini aya akosu aka fefe Mami we na so sa criminal ekuo we akromfo kuo we ayakosi aka fefe Akos I say that when you go ase ama no credit hopa ba wuntimi nka no credit hopa wuntimi nka and then am real program call a bi freye na watch now audio abeda bonte hwa media na da so no se woni obi wa asem woni obi wo problem time obi na no kra be da ho na audio pie kamu no kra me ni owusu be mpa gina ko ano but audio sna be gwa bonte no kra bi wo ba bi momi anka no kware na yenya kata sumu mu aso akosu aka fefe wani magu ase madam wani magu ase ene woman bi be frɛ wo page no so and a woman e chira say GNG fu di bone na muni mu pefe say mo se mo ba abe pre-justice e de Agradaa Ekojina court police station na eba ne sen na se owusu bempanso di bone eyi api akote ato so a ono no de o mechie ska tieni yo Ghana Mummy yenye this analysis ye Agradaa nye odi atem my demonstration according to muam audio sinimu mo test messages apie mutimi kotu 300 million for police muam onu musemo nyobi na ka ana mo yes anye man kwasiade we nyina awie ye no ana asa bedem say osofu owusu bempa abopa according to their moka amiye yapi akote atoso but ono no de se wunya ho etimi call ye de ngugu ni nan so de wo tachire ma pepa ye e ma wo hu sane wo ma wo twemu ya wo pele so oba pemfo a ope awi akote ye adie ono de ne bloggers emechie ska ono dia ne bloggers emema compensation anti amankwa I want to say my sweetheart also when her caller are speaking your favorite she will say don't divert oh Akosia why you useless Akosia say Sista Akos why you useless because the Akos no na minimo ana sanya wutimi ka asam fifi wuhwini no na minim se asam wa ben no sister upon wu Gyimie a wo ma wo kwan ene GNG fo Gyimi mo ho twitwa ntro sesa nkrofo firi wu kromu de bitina hwe che mu bo nipa 20 pa aka sabre ya kamutu atwi no Akos be nwane firi GNG ko ni mo enwane firi mo wo ya dan you are the organizer of the wala busia so audio na sam na chese eye Agradaa kano audio na chese eye Reverend Sam yes eye Ghana need Ghana for CEO no one eye Natina edi nkomo na nkomo didie mu no na o chese wafa eye Dr. Huachi akọ lady na chese okura audios about eye apia biblical issue ne esiye na chese ye ro no ho etwa ne video de beto eye mbonten so Agradaa so kotam ye e de koto ni TV so no chese sa lady no audios no o kamu asema o chese Reverend Owusu Bempa enkora no eka ho bi enti se audio no
so oman fair chiri anka asɛm no bɔkɔ no mo yɛ sɛ mo de bɛkɔ court na omo kɔbɔ saa ɛyɛ audios no court a anhwe ya Reverend Usubempa enkola na se Reverend Usubempa in particular kra no ne ho betimi akyere no ama kyɛ sɛ ensɛm no anhwe ya enko in favor of Reverend Usubempa enti no ho ɛna na Reverend Sam ka kyerɛ Natina sɛ bɛya ka Natina enye fast na onkoka kyerɛ Reverend Usubempa na kyɛ sɛ obɛfra asɛm no abafia na omo de asɛm na abafie na omo abɛka asɛm no bɔkɔ na Reverend Usubempa apɛ bibi kakra e de compensate eye apia biblical said be anakoma beto ne yam na asɛm na ɔde kɔ court no wanfa anko na saa time no krampo no na Reverend Usubempa no kyese ne din akwakoda kakra na saa asɛm we ansa nkwankonwane ne din ɛwɔ akwan bɔne so enti audio na Agradaa ɛkyiri mu no ɔkyerɛ sɛ ɛbɛya kyese Reverend Usubempa ɛka ho bi anaasɛ ne nkora ne ka ho a ɔwɔ sɛ ɔno so no asotwe no ɔnso gibi because ɔno ana kyese Agradaa chima ɔno ne bɔ paa ema kyese nkrofo anaasɛ ɔmo rɔrɔ apia biblical ho atwa ne video ɔde beto social media enti ɔno na ɔbɔ paa no ɛwɔ sɛ punish no na ɔno na ɔtam de kɔto ne TV so ye be punish na wa ɔbɔ paa ne yɛm punish wo dia that means there's entwa yi a meso so sɛ yɛ ampapa ha sɛ Reverend Usubempa enim ho bia na sɛ wanye ne ye yes wanya ade the query e ba ko pɛ wanya ade ɔka ho bi paa de a nese wanya de abusua pe audio no a kyese Reverend Sam enu aye Natina edin komo no sa ana oka wo audio no na Agradaa ka asem bi Sista Akos ebopa se ma obi a ote hoche mu nyina etimi ba asori dem ma me no picture na eda me nchen ya me ne wo kasei yes ma me no na te hoya otimu se kyese we ni na no na plot pa na kyese omutimi plot yes sankrofo de kogu Agradaa sorry dem so mo nhyɛ da set confusion set commotion bi na kyese ɛho ni nhyɛ da nyi de na police for anaasɛ social media for amanfo ntwa nkoto social media na enko look sɛ Agradaa askami omo na kyese ni na atimi kɔ wie ye ɛma kyese Agradaa yetimi kye ne pa de a na Sista Akos uyi hu frima na sɛ enyi yes Agradaa chima or Sista Akos voice and answer in the video da wa or chese ono ena bo eye maame ne pa se maame ne enko Agradaa sorry dem obi o te wheelchair mu abusua chese na eya asefum ye pa yes nsem no Agradaa kɔ so eka nsem cheche nsem mu ye e ma chese di atemne de wa nim se nya de ode be chewo onu nya issue a e de obetwa e de abo pa nti enko so ne nti Agradaa agosia enyane free ko ni mu hey, Kenya me. You are the organizer of GNG. And you forever remain the organizer. Don't try so escape afrimu. Because you want to platform Emma Womo. Emma the media no so bok no jijin krofusika. Abroche fosika any your case way ya the way court any be take way on and no one so when you gu asinti se colors ne frɛ Nyansa colors efrɛ na omu Kenya sasam akyerɛ Akoswa or say don't divert our attention sister we Gyimi kanokore when you gu ase ye na ye tai wo Usubempa ye ne ko but audio na apie no agumani mu ase kanokore na ye hu say you were a real person. This is the time when we will believe you Akos so we are real. Yes, I'm telling you the facts. Nija Gyimi sam no a obi be frya say ai maame no enye video ninti ene ye che no na maame no enye video no ene ye de che no a wujina also dey Akos me ye video no ansa na me koye all night o me ye video no 1 week ansa na me koye all night mutie ni ye sa video na me ye mu bia mu gyina Akos ha ene onu Akos na nkasa na onya na dwe so obeka no kore na ani woni ntro kaba afra no ani woni ntro kaba obviously ani mu bi wa beka kire se wa free GNG ni mu na Gyimi na Gyimi de to ho no na wa fa ho adida bi boni a wa ya to ho so obi adi boni for 4 years 3 years na obi timi ba ne so obi take action Akos ya boni a wutina media no so ama GNG for you so ma udi boni no utimi nwane free mo and then go asia ba tram
I'm telling you, you can't run from it. You are part of them. You gang together to fool yourself at the social and the media. Muamotiwa mo kan say, any man no or discover chere sikano me ye video no 1 week and sana me quiet all night too. It is a video na me discover chere no. And ka a video police bet me arrest me. Ewo ho a I can police arrest me. I can police antena ho. I'm a man quiet all night no. I can the day of video ne babon say no. That day na ka police will arrest me. Bet ye Nyansa sam. Akosuya bet ye Nyansa sam. Na uko page no so a na Nyansa fo frɛ na omu kan Nyansa sam a ye di ne tie. Men don't divert your attention. Ye di ne tie. Asam na aba no mama yen ka no korɛ ne ye fa wo tan any bre any baye anto nkyɛn. Well, obviously, so in some Agradaa person chain and say, okay, for the sake of omo video no, omenye bianche at that time, say about 10 months ago, as some year can be almost a year near, and as I say, we see na per omo omenye bianche, may use a video no kakre bini ashe, but my main custom we were hansa. Agradaa some worker no, you're right, yes, because se na work home. Ana muna mo ploti sa adiewe ede agensi mamia eba ye na odu na beto abonti a obi a hu Sista Akos na wo ka hu bi ni waje atum se o ampa te se de eye Ghana fo na aje atum no yes o ma aje atum odu no akonfirm o mo kro mo chese revu su bempa enka hu bi wati ase enti no wo se ho na nkasa no Sista Akos utimi gitum na oka se oni na ye ka hu bi na bi achopa bi kura na wagina mframa mu no wide wapa acho na asem de na asem Agradaa obi a chese oye huhu kwa opa na acho I think so the becho yes cause obi a chese nyakopon de ne sa kana nyakopon afre ne de why bibi etia na akopa na acho I hope so or the becho yes nti na wo Sista Akos say the editum na chese opa acho na Sista Akos say say o twe ne ho de afri asem no say no wonka ho na right now crampo no Ghana no crampo no wafrim ana Agradaa so enti ase a wastatia or tutubi e de mane no video na nkasa na Sista Akos chirim say video no nti ana ye Agradaa na enya omo po na omo boy no enti na ye Agradaa na video no enu ni ma membo kakra bi emfanche na ehwe video no because Bible say you will gidie te say sinapia ba ka ye beka kire bi pose entutu nke betutu by gidie ye ninti ade da ye na asimpo a na free ye na yase no be frɛ chiri no aba be fakɔ because we don't have the faith ye ngini obi nim say oh me de me ngini say me kwa me nya o me ngini and me nya church member and also de be bo na asole ma and na nko na me ba sister ma ugidie nya nkwa brother ma ugidie enye nkwa na etutu America nya me bo afie da wei ebra all night ni na wei so eka ho a wei so eye 1 billion it's a wo hwe sika egu hayi na osofo fabra fom kakra osofo fafon ne bra fom fafon ne bra fom good it's a wo sika ya egu hayi na te se eye 3 billion cedis 3 billion aska we nyina no ya de ko asoli fie ho awrade ya domu a efie da eda ya nimu on the 7th of October enumere 7 o'clock na ya she all night na say ye ko check asofo we de to so good ye ko check e dia ma dwadifuo emakuofo obabia asofo manemra from be say to scan so e ko form good it's always kebu na 3 billion I dey ko heavyweight champion Pejamusa kakra asofo international ministry. What abusia so yes Agradaa ana chese o kire yesika no na o kire se obi amra video na di kan ba na ote ho kasa na eno no na afei na o di scan kire ana na o kire se nkrofo bi wo munjindi se sika no krampo no be de obetimi ache na o so bia enya gidi no oba na sika no obeche amobia so inside akabi na bibia aye kama so Sista Akos ensema wo ka ne kire se sa video we ana chese namso ema police for echi Agradaa suzu chirema o chirem se
video no ye 1 week before say all night no crampo ye de ebeso ama che say all night no ade chen Saturday no ansa na police for ankasa etonsa e dia friend na okoya omo edoa no enti no Sista Akos echiremu say e video no nti ana che say ye che na se no kroba kokora ye de eni sa asem na okanimu nti abusua Agradaa so ensema oka ne say Sista Akos on kanokore oyobi o twa ntro social media no so pa na nyoma wa plot e dia against no ana say dwuma on Ghana for hye e de fa na say de to no so no e den a aso tweme den e beba no so asem no enya de obejemu amana kata yenkoso ni nti e Agradaa samaya video no e video police met me ache me ka that day na me ye video ne beto bi dia no so no e ka police ache me that day na e ka police in China e ma me koye all night na answer. And the day they saw the video, they will come and arrest me or they will come and invite me. But any video no na crime no. I say I charges of course charges many the abome. Kabichire we want to know some of the charges. O that's why they can catch us to what fucking up dada. Our case edaho to them one no enyuka charges many the abome. Charge ya de bomb in and say, Marco Frodo, our church. I have calling people to come to my church. And my baby Fasika Bejiska. And then I charge ya de bomb. Charge be any hopium. Charge be any hopium. All the trade a call to in ano. That is what they stated. Some Makoya Fasika Bejiska, our church. Charge be any what. And they don't even a video na me ya no kra no omo din draw omo se me ye video say omo first kamediska and omo buy the magi omo sika and man yes ska first kamediska no ama omo and everybody knows a video na me ye no the video was my birthday and I'm so me ye birthday donation the video is there it's adentina wa tsena media so Echichan trogu ni penimu ase. Then the nyamia ya domino radiate confusion. Acho ya tamfo entem. Then nyame amomo release audios. I expose more Akos. This is the time I come back to our platform so. Now I kind of press mame no ya ne bone ya chan drato no so. Meme Akos ya kafefe. Me na bidi kai. Na kaye hu say we a genuine person. Sister, jai chimie no. Ne jam krasesam no. Jai chimie ne jam krasesam no. Dia wo ye na ye hi, eye time, eye krasesam. U chimie audit media no so. A wunya obi ma ne nkanya sasam, enchro me kanya sasam achro. For the fact to say audio pia bonten, no crane da ho. You are running, escaping from the truth, no. Yen tra wo ma wunya ni free no crane ho. Yen tra ma wunya because any painting me black on the media no. O take him 80%. Right? Mo bashi Ghana need Ghana for no. Mamu put all your focus onto GNG. Put some of the focus to Akos. One no know the originator of GNG. Ono no ma kwan ema sa busufuo akronfuo kuo damnamafuo kuo awudifuo kuo ebedi atese ewo media so they came say they are innocent, they are saints. So they are coming say omo be taking over for obi a wodi bone obi a odi atem but omo agenda any omo bone omo di ba media no so no eche woman no omo di nkrofatem. You were trying to go into Owusubempa to give you money. It is a no cre say Owusubempa de year pia kwate to so. You were going to take bribe. You were going to take bribe and forget about the case. Ya mi be chiamoka. Na mo de me nyanya mo time. Also mama lo for this time. Me ya me niama. Na emri pamuno muni makosu ni mi no nyina na mu kabo mu etena media no so sha akosu akafefe timi tena ni page so some me magi Sarah good eye who can pay I ka kos I ka sabri ya no kre na pie ama man na kese nu mu asem se wa fa nipa mako 8 ya wo mu ka for them to come and be witness, false witness against me, no. I can sabre nessa cause. What's now platform so? O man no kre eye juma.
Why you who fee e wo media no so ache. What you try and throw media no so ache. Why you kwasia breaking news ache. It can this time audio appear nipa na ka na numu nsam samame no emra bi antimi mfa ne ko because onye bone na emom no ye chia 300 million ama Accra regional commander enti no omso mo be punish maame no ama yen audio we abada bonte wo yo ba tan wo ma wo nua asem a wagu manimu ase wo ho na no kore na pie no you are trying to be escape we no kore no akoso anyame betua oka o me se wanimu ebeku ase wo media no so no ebe kakra wuntimi fa camera si wanim me catch now and get ready for me so why wa dwe se won ka no kore now do shim ye be wada and maybe a chum yet ma we use your platform to tarnish our image. Yet and allow you to use your platform to tarnish our image. We couldn't say anything to you. But sene no krena pie na akos why you when you say kra when you say chinamoa about trust you say no when you time and you are trying to divert the truth. Now I want to say yeah divert to attention, madam. Juma made deal this time around with media no sono. Juma made deal with media no sono. Allahu akbar. Because I will say, ayo taihu, ayo nibre. When ya wa Jesu be kan okure with media no so. And all man can do BJ mo, any omo makamu group ni phone nyina no. They are all fighting with me, but they are speaking the facts. And then the thing that Pobets ni media so or bo audio no come no cry. Someone say ni pa kuguma meneho. And then Gege yemi enemy and Gege is speaking the truth. Akos wo kwa be ye be na she wani ase. Adro ben wakodie, adro ben en wakodie. Bone bonyoma ben en eda wano. Bone bonyoma ben en eda utirim. Madam, wonyoba ayo ni bre ana ode ye ana ye chimie ana ye nkras sam ana ode ye ana ye manopos ana ode chimi ho e wo media no so sa no. How can you do this? Nipa mo ne omo kambo mo edi bone and omo mo no mo asam da bonten. They are confessing, telling people what they plan to do against me, and you are sitting on your platform speaking stupidity. Say cases madam jai kwasi asem no ma fa che na nse wo akos jai kwasi asem no na ma nto che no amfiri wo wusu bem papampam afa che na me hye wo se wonya beef ka be ye beef brutal me catch now ma ye nipa de ya sei na no kra be da bonten ontimi nka audio no mu no kra bo audio bo bi enu mu asem wo ka asem aba. But you are trying to divert the issue. You are trying to divert the truth. Also, mommy, God will fight for you. You want to divert the truth. Shababi, I would see a brochure. What's me tam will be or more. And I know where no master my tattoo. Akos, where no master my tattoo. What's the day? What's the eye? What's send this coffee UK at the bread woman or Ghana? Now, better now send this camera woman. Nipa 20 na makwasa sa wo no better na sa oma yoma djuma na hwia won send this country UK and family omo. You people, the Holy Spirit has arrested you people and exposing you people with your own words. The Holy Spirit is exposing you people with your own words. Well, no wasem uti UK obi aba all night. Uti bi kaya ka say maame na not who chemu no. Onimo why mo bonia mo kambo mo die na nyame apam ho ntoma. Why don't you want to speak the truth and be free? Akos, why don't you want to speak the truth? Audio na da bonten ani pa nu asam no so no. You are trying to deceive your viewers. Audio ni da bonten emu nsam da bonten, but you are still trying to deceive your viewers. Madam, jai chimie no ate. Jai chimie no uti social media so uti be fa camera and see when for 30 minutes enye video ye no bi ne ye video no be fa no akodidi ho na afu so uti na wiase eye nipa boni so be gu nyonko ba ni mu ase o be kane so nyonko ba image na wo wia wo de ono ne content
adidi edi bia hwe wo kunu ne wo ma sister wo fa wo ni o wo fa wo ni da why na tra se ka say emiri bi beba ama GNG fo confusion be si wo mo ne NNN fo ntam engege mo ntam ama ne no kure apie obi ana anwe ho da and there is time for everything what we for sir what show sir boni amudie dien boni amudie di me and then nyame agu mani mu ase nyame expose mo akos paimu na kanokore na ye free na wo ye nya atwom dodo and then me dia no so obi ahu so bai wo ye nya atwom dodo na wo wani mu gu ase ebe chain de mudi gu me no wani mu gu ase ebe chain mo plot ne mo planning evil against me sister nipa be gu ma sorry sister sika de ma wo mo nipa 20 no sister me say wani me be gu ase wo UK abonten so no ebe chain de mudi gu me what the bonny say this is the time I say wo kan correct oh me ka hu bi ene ye ene no kra na pie Ghana for mo fan cheme na ye nim but you are trying say wo you right we chimi wate suenyansa na enyansa fo gu media ne so enyansa fo egu media ne so suenyansa na kan kra na je chimi sam no abeta say ai na charges by what charge do you know? What charges are you talking about? Say a video na me ya ka police obechi me asan na my all night. Ka police phone sound ma me kwai any 1 week. E ma me kwai all night na answer. It's your evil plot that puts me into that problem. Kisa wuti be kind of crash. Shut up. Na jeni mgu ase no. Wo ye Gyimifoɔ ate. Ase aba sue Nyansa. Oba fun we nim se gina mo. Well, I wish you so yes, Agradaa ana chese ni bofu a wakeka na adwen e de ache Sista Akos a chese wache chinsim wo se enye video no ko video no ye no a week before crans na o ye no all night no yes abusuanti ensema Agradaa kanina no o Sista Akos obi a onka no kore this is the time anka was o kana kore na chese wiase na obi ehun se on de o ye no kwafo. But I feel now best of chin free as same no mu I said that creative say as a video no tin e Agradaa na de na say ni na na ye ntro ana Sista Akos e twa e Ghana for and the viewers into no on de what to be e de amane e Sista Akos video no a chese na o chiriska no na mi chire no yes nti abusua no ana chese abusua yakwakosha chese a chechense mu kakra Agradaa so akeka na adwem e de a che Sista Akos no so betima chire wa adwem our comment section ho na bibia aye kama pa ha aye Insight GH any dim umia subscribe button na mia any dim e pa chow mia subscribe button no ni mia bell na doma na won channel mia no so ka ho se de be ya ebre bia no oso nsa betumi aka video ni bi na wa hwe na bibia aye fefefe aha ana mdu besi nyakopon won hraw na onyo kase pa sa wo jembre na o ka me ho makraw